位。金人812的身高是1.73米，体重是74公斤，在256人大打活中获得过1次冠军，128人大打活中获得过9次冠军，在中国式摔跤65公斤级获得过2次的冠军。让我们掌声和祝福送给这些现场的好朋友们。 好，朋友们，现在我们比赛呢正式开始了。就是现在大家看到的是我们的第2轮的晋级局的比赛。 好，朋友们，那么现在我们的比赛呢就正式开始了。现在由。 好，朋友们，现在我们的决胜局呢已经开始了啊！那么现在呢是由东西的巴亚尔巴特的对战就是来自西西的杰伦巴亚尔。巴亚尔巴特身高1.86米，体重是105公斤，曾经在1002。 好，
내 기다리가 하시던 내 돈을
哎呀，好好。所穿的衣服是不一样的，上面呢一定要穿这个牛皮做的坎肩，下面还要穿这个摔跤裤、摔跤靴。好，非常遗憾，同样好，已经有结果了，让我们一起来看看。Yeah.
说的是的。다 정말 다 제다 다 치다. 얼음 치던가 보다.
одоо очроо Феррари хатаж байгаа гэж. Одоо давуу байсан байж таарах гэж байна. За тэгээд за хоёлаа.观众的尖叫声，马上有结果了。
그자. 자, 우리도 넘어갑니다. 나오는 것들을 보십시다. 자, 더 한번 보여주시겠다. ayyadıgar Taydımını on yardan geri gitire Harın uyan seçildiğini Doğradan şamağın hullene在这几位选手比赛过后，最后的这位选手即将拿到我们今天的安总和副总献出的2万台。 자, 다음
자, 허이로 그려왔다. 허이 혼대할 또다. 아롱 지인 것도 아롱 개태라는 저렇다. 자, 허이로 저도 나만
Монгол Улсын хамтрах толтон сэтгүүл шар зүүн жүжигчнээс харамсах хоёулаа одоо ачаалалтан барилт хэлээ. Хоёр бүх маань ширүүн барилт хэлээ. Minti
주저는 말게는 다스를 배고도 서울진 번째 다 얼레사는 막tal bolot şubukrin dom hörce çakme damcıgar önündür bagna ın tamcık çoksuk bayte bolje battık imas bu nadi öldükçe bagna ne tersen dik sırgılmaz öt bir euro sırtık bir buk yisindör bu nadi öldükçe bagna hasrin endik kumutçe ilk sen edil cenan ömçü yüzü sosancıga önündür çakışçe bu mağmur çermedik hasır önündür önünde hamcık yol bu alne taşarı alacak hamgin kalacaksan manus buhun şüdüt buhun udusundaydı imasan buhi himir tabuk ne yakıttan yugun bas koyagı halı ucustan bayırcena
Монголын улсын зан санжаадам төрөлтэй санжаадамда баяр хүргэж байна. Та бүхэн ядахтай стэдэг сонсъё. 2013到2014年度哈萨尔博克联赛年度总决赛的冠军是来自于蒙古国的桑杰达姆。 Шангдаг авсан одоо санжаадам аврагч одоо сурвалж хэлье. За сайн явж ирв. сайн явж байна. За ингээд хасар бүхэхэд авсан дөрөлдөнд одоо ирээд өнөөдөр бол одоо маш амжилтанд хүрсэн байна. За юуны өмнө одоо та Монгол улсаас одоо юутай ирсэн бэ? Онгоцоор ирсэн. За онгоцоор ирсэн одоо боцохтой унаатай доогуур ингээд заахан зугаалаад боцох юм байна тийм ээ? Харин тий. За ингээд одоо энэхүү тэмцээн уралдаанд одоо анх орж байгаа биш тийм ээ? Тий анх удаа ороод сайхан тэмцээнд баярлаж төрүүлсэндээ баяртай байна. Тэгээд энэ тэмцээнийг зохион байгуулсан хасар бүхэн клубын хүмүүст маш их баярлалаа гэж хэлье да. За тэгээд санжаадамда баяр хүргэе баярлалаа. Сарвалжид хүлээсэн танд баярлалаа. За бүгдээрээ эндээ сайхан дурсгалын сайхан зураг авъя. Найзуудаа хасар бүхэн авсан төрөлдөөнийг бид нар дахин хүлээн авах сонирхох болно шүү дээ.